ꯌꯨꯑꯥꯔ ꯍꯥꯕꯗ ꯁꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯌꯨꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯗꯣꯛꯄꯗ ꯌꯨꯝ ꯑꯗꯨ ꯅꯤꯡꯈꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯁꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ IIT Roorkee experts-singna Lakshmi Market amasung New Market ki fibam yengsinkhre retrofitting tawrabadi fibam thina soklaba pillars-sing amuk sizinaba yagani hairi. UR habana awaba tahallabasingda Myanmar na mateng pangba pamli Saigang Division ki Chief Minister na luchingba team ga Minister Hemochandra ki team ga ngasi tamuda unakre. Amasung ima kaithel sabada quality control tawkhibra tawkhidabra haiba enquiry committee ama semduna kupna thizilhanbiyu haina JDU Manipuri unit na demand tawkre. Mayamba khurumjari adom yengbiribasi Impact News ni ai Pinky Okram na hoji pungjasi faubagi maruiba pausing miyamda pizari. Thasi ki marida thokiba UR habagi thodokta phibam thina sokhiba yum ama sidokpada yum adu ningkhairakpadagi miyoi ama laikhidre amana sokle. Thodok aduda laikhidraba miyoi adudi mangboi tawthang chei kungahumdoi apokpa tongkholen leimakong vengnom dagini aduga soklaba miyoi aduna jangming thang tawthang chei kungahumdoi apokpa haijang tawthang belai village cycle dagini thodok asing asi ayuk pung 8 khara helakpa matamda laikhidraba mongboi gi yum sidokpada thokibani hairi makhoi animak thodok thofam dagi imung manung amasung laikai gi miyoi singna Raj Medicity tamna layengnaba pukhalaki Layengnaba pukhalakpagi lambida Mongboi di hospital yoba ngamdana lambida adumak laikhidabani hairi soklaba janming thang hauzik Raj Medicity da layengli mahaki fibam khudong thiningai oide hairi nakal amaromda ningthaukaba numitki UR habada sokhiba miyoi mangasu ngasi Raj Medicity da pukhalakduna layenglaba matung discharge tawkhre Raj Medicity na huzik earthquake victims singda lemna layengjigini na koina mamangda phongdok sakhibidu Huzik so akhoi lemna layeng jari amasung mamangda patient manga amuk discharge tawgre si maraksida ngasizu patient manga ama admit tawgre admit tawba patient mayam singju akhoi lemna layeng jari amasung makatana hidak langtaksu lemna pijagani Ima kaithel yengsanba lakhiba Department of Earthquake Engineering IIT Roorkee ki Professor Dr. Y Yogendra Singh na ima kaithel gi structure asi khudong thiningai oiba thakta leire haina phongdorakli ngasi nungthil pung ani taba matamda kaithel asibu yengsinba lakhiba IIT Roorkee gi expert team aduda yaurakhiba Yogendra na wafam asi phongdoklambani Yogendra na paumi singda makha taraduna government asina building ani asida mi amata changhalamdaba asi achumba khongthangni building asigi fibam thina soklaba pillar sing asi retrofitting tawduna semjillaga amuk sizinaba yagani haiki Ngasigi Lakshmi Kaithel amasung New Market yengsinba lakhiba IIT Roorkee gi expert team adu Works and Transport Minister Dr. K.S. Ratan Kumar na luchingduna lakhi team adu da yarokhiba expert ahum haibadi Dr. Y Yogendra Singh Dr. Manish Srikande amasung Dr. V.K. Maheshwari na Kaithel animaki atek akai thoklaba pillar sing yengsinki ngasi yengsilliba asina ahanbagi oina hakthengnana yengsinbani makha tana team asina kaithel ani asigi structure da kari asoiba leibage kari semdok sajin yabage haibadu khangnaba architectural drawing sing yengduna kupna nainagani hairi ngasigi team asigi mathakta tha asigi tang mapan dasu IIT Jodhpur ki director CV Murthy kaithel ani asibu Sakhiba National Building Construction Corporation ki senior engineer yauba miyoi mari na saba team amasu laktuna yengsingani hairi The building has developed serious damage. No, there is no need to demolish and reconstruct. This can be repaired and rehabilitated. Okay, but it needs extensive structural intervention. So it needs a detailed analysis, and whatever damaged portion is there, that is to be removed and constructed again. And in addition to that replacement, some new elements are to be added. And if there is a severe earthquake, severe aftershock, or even major earthquake, even a stronger earthquake, then this building is not safe. Nakalamaromda haukiba January ki tang mari gi UR habagi thodokta Jiribam gi mayol da leiba mathol ani gi G2 type ki supermarket complex da leiba building ayamba crack chatkre building gi manung da leiba yumbi makhong amadi ground floor ga tainaba saruk singsu chekhai kre building sing gi apun bagi chada marfutara rom gi changda chingkhai bagi mami tari Panba yabadi flat su yauriba building ase English aniga supna mangada National Building Construction Corporation NBCC Limited ki makhada Raitani Engineer Works Private Limited na sakhibani hairi
यूआर हाबना अवाब ताहलबा मणिपुर की मियामदा म्यांमारना रिलीफ मटेरियल पिरकनी हाइबगा मरी लेनना ngasi म्यांमार की तमु डीसी ऑफिस की मीटिंग हॉलदा मिफम अमा पांगथोखरे मिफम अदुदा साइग्यांग डिवीजन की चीफ मिनिस्टर यू थार आयना लुचिंगबा टीम अमदी मणिपुर की PHED मिनिस्टर आई हेमोचंद्रना लुचिंगबा टीम न सरुक याखी म्यांमारना मतेंग पांगनिंगलबसु मपान लेबाकसिंगदगी मतेंग पांगलकपा मतमदा प्राइम मिनिस्टर की अयाबा यावदना लौबा यादबना अयाबा ngaibada matam khara changba yai aduna relief material sing asi lobada khara thengba yai haiduna phongdoki meeting aduda Myanmar government natana NGO ama oiriba border trade chamber of commerce tamuna Manipur gi NGO ama gi khuthangda Manipur fawba puraktuna relief material sing piba yagadra haiduna phongdorakhibada ai hemo chandrana ayaba pigani lakpiyu haiduna phongdoki इमा कैथेल साबदा क्वालिटी कंट्रोल तौखिब्रा हाइबगी मतंगदा कुपना थिजिनबिनबा एनक्वायरी कमिटी अमा सेमदुना अथुबा मतमदा थिजिलहनबियु अमदी कैथेल फंबी इमा सिंगी कैथेल फमननबा मफम अमा अथुबा मतमदा सेमबियु हाइना जनता दल यूनाइटेड मणिपुर की प्रेसिडेंट एम तोम्बीना डिमांड तौखरे ngasi babu parada leiba JDU Manipur gi office ta paumi singa unaba mada M Tombina haikibada haukiba January gi tang mari da thokiba yuwa haba gi thodok ta ima kaithel ani akai atoi nangkiba du quality control tawdabagini haibasi mayek sengle athuba matamda kaithel asi sabada chenaba sing chairak pinanaba government na honagadabani haiki mahakna makha taraduna khudong thiningai oirba kaithel asi semjinbagi mahutta kaithel fambi ima singi pukning yangnanaba amadi khudong thiba nangdanaba अनौब कैथेल साबियु हाइकी लोइनना कैथेल फंबी इमा सिंगी पोट योननबा मफम अमा फंगद्री फावबदी तोंगान तोंगानबा बैंक अमदी माइक्रो फाइनांस तौरिबा ऑर्गेनाइजेशन सिंगना नोंगमगी अमदी हप्तागी ओइबा लफम थोकपा सेनफम सिंग लौखटपीदनबसु अपील तौखी ngasi bogi manungda center dagi manipur gi earthquake ka mari leinana karigumba phan namakak pire pigani haibagi adugumba lauthokpa leite masida phamjariba ima ibel sing nomgi sara tanjariba ima ibel sing asi makhoigi damakta phambam athu matamda state government bibi gadabane निंगथौकापा नुमिता थोकिबा युआर हाबगी थौदोकता ख्वाइरंबा नुपी कैथेल नंबर 2 अमसुंग 3 दा अकाय अतोय नंखिबा मरमना कैथेल सिंग असि सेमजिनबा लोइद्री फावबा पोटफम फंबी इमा सिंगिदमक मतम खरगी ओइना हौजिक लेरिबा टेम्पररी मार्केट सेट की अवांग थंगबा सरुकता लेरिबा गाड़ी पार्किंग दा ओइनबगिदमक PWD ना लाकलिबा तांग निपान दगी सेमजिलगनी मफम असिदा इमा सिंगना मतम खरगी पोट योनबदा हानना मफम असिदा पोट योलंबा लाइसेंस पाइदबा मियोय सिंगदा अपनबा येत पपिरोय अदुबु मफम असि सेमजिनबा लोइद्री फावबा मफम असिदा पोफम फमलिबा मियोय सिंगना पोट योनबिदनबा अमसुंग गाड़ी पार्किंग ओइबिदनबा इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की चेरोल अमना खंगलकली इमा कैथेल अहुम साखिबदा PDA की खुद अमता यावखिदे हाइना PDA की चेयरमैन टी मंगी बाबूना ngasi नुंगथिल पांगथोकपा पावगी मिफम अमदा फोंगदोखरे हौखिबा निंगथौकाबा नुमित की अयुक अंगनबदा अकनबा मोंगदा युआर हाखिबदगी इमा कैथेल अहुमदा अकाय अतोय थोखिबगा मरी लेनना मणिपुर दा फोंगबा पाउचे सिंगदा अमुकोना इमा कैथेल अहुम असि PDA ना साबनी हाइना तांग मंगा दा फोंगदोखिबा अमदी तरुक्तना इमा कैथेल लुप की प्रेसिडेंट इमा मेमना महुत की मखादा PDA ना सिलगा NBCC ना थबक पाइबनी हाइना फोंगदोखिबा असि PDA गी माइकैदगिदी इमा कैथेल अहुम असि साबदा करीगुंबा खुद अमता यावखिदे IMC अमदी महुतका पुल्लगा PDA ना सिंदोक सिंजिन तौखिबतनी कैथेल साबदा करीगुंबा रोल अमता यावखिदे हाइना PDA गी चेयरमैन टी मंगी बाबूना मखा ताखी PDA ना यावबा हाइबबु कोना सीट नों करी सिंदोक सिंजिन तौब खोटपदा इम्फाल म्युनिसिपालिटी का माउट का पुल्लगा अदुदा इमा इबेंसी मयाम जोंगी फंफम पीब खोटप तौबा अदुगस मथकता अमुका अहुमसिना सारबा सारिंगगी मरकसिदा मयाम सिगी फमननबगी दमकता टेम्पररी मार्केट सेट अमा हानगी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेरंबा अदुगी अदुदा साबा अदुमदी PDA न तौवी हजिक सोखिबा खोखिबा मयाम सिंगसे कैदौरगा खोई अमुक होना मसी सागन होनगदगे नोमगी चारा तांदन लेजरीबा मयाम सिंगसे पोफुम कमाय तौन खोई सिंजिगे हाइदना मसी पुन्न खोई गवर्नमेंट सु लेरिबा CSO मयाम सु पॉलिटिकल पार्टी सिंगसु
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯥꯌꯟꯁ ꯀ꯭ꯂꯕ 19ꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯈꯥꯏꯒꯠꯅꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ 3ꯒꯤ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯉꯁꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯑꯥꯔꯠꯀ꯭ꯋꯦꯛ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯐꯟꯗ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯥꯌꯟꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯁꯤꯡꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯐꯦꯖꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯊꯥꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯂꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯂꯛꯈꯤꯕ ꯂꯥꯌꯟꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯥꯌꯟꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯑꯥꯔꯠꯀ꯭ꯋꯦꯛ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯏꯪ 2019ꯗ ꯂꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯂꯝꯂꯥꯏ ꯅꯒꯔ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯂꯝꯂꯥꯏ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯂꯤꯇꯤ ꯑꯣꯜꯂꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯁꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯦꯜ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯈꯣꯡ ꯍꯩꯒꯠꯂꯒ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯗꯕꯤꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ RTI ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯃꯣꯡꯖꯝ ꯄꯣꯔꯩꯍꯟꯕꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯄꯣꯔꯩꯍꯟꯕꯅ ꯅꯒꯔ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯒꯠꯂꯤꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯤꯄꯦꯌꯔꯤꯡ ꯇꯧꯕꯤꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯇ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯅꯅꯕ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ 15 ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ 19 ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤक ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯅ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯁꯣꯏ ꯇꯧꯁꯤꯟꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯏꯇꯗꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯥꯜꯂꯝꯕ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯦꯌꯔꯄꯔꯁꯟꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯣꯔꯩꯍꯟꯕꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤ सिगुम्बा मिरेपसिंगजिना होजिक अमुक हन्ना मिरेप ओइदुना मियामगिदमक्ता सरकारना कायदरिबा सेनफमसिंगसि मसाई पोकेटता चंगनबगी वखललोंदा तौरिबसिंगसे बसिगी मथक्ता अखोय फमफम थोकपा चैराकसिंग अखोय याम कुपना येंगसिलगा अखोयगी मथक्ता पीबा याबा पीनबा अखोय याम कन्न होनरगनी ममांगी चेयरपर्सन असिना मसिगी दायित्व खुदिमक्ता मामदी मागा पुल्लिबा मागी काउंसिलरसिंगना मसि दायित्व लौगदबनी अदुगा मसिगी चार्ज खुदिमक मसिगी माई मथक्ता तौगदबनी अदुगा माना मसिगी मांगल्लिबा पोस्टिंग लौथोखिबा सेनफम थबक सुदना लौथोखिबा सेनफमसिंगसिगी मसिगी कनोसिंगसि माना लोइन खुंगदबनी अदुगा मागी मथक्ता अखोयना लौखतपा याबा एक्शन लौखतकनी Assam Rifles Headquarters IGAR South ki unit na yuar hakibadagi matung miyoi kanba amadi tengbang pibagi thabak Imphal West District ki manung chana leiba Diulalen Minuthong Ima Market amasung Babuparada chathakre unit asigi troops na miyoi nifumuk kanbada natana first aid su piduna asokpa singbu mateng panglakhi nakalamaromda Assam Rifles na mateng panglakpada lamdam asigi miyamna tawbimal khangba ulakli January ki tang marida yuhar hakiba dugi epicenter oikiba kabui khulen part 1 da khuladu ki khunja singna haujiksu government ki mateng airi ngasi Manipur Press Club ta pauni singa unabada scholar amadi activist malem ningthaujana hai miyoi nipan ki punsi lom kiba yuha adugi matungi numit January ki tang manga da mahaki team na kabui khulen part 1 da chatlubada khul adu da lairamba ayamba yum sing loina amanga tanang haure aduga miyoi mari amasu sokhauri mahakna haikibada khul asida yum yankhaini thoirom aduga khunja chahumga marfurom lehauri khul adugi khunja singna haujiksu government NGO amadi CSO singi mateng ngai hauri haina malem ningthaujana phongdokhi Yuhar hakibaduna maram oiraga fibam soklaba lamlong kaithel manungda kaithel fambi imaibel singna changduna phamba kibadagi handakta nauna semba lamlong kaithel development committee na ngasidagi hauduna temporary market set saba haure haina khangalakli amadi haujik lairiba kaithel sang asi sidoklaga anauba kaithel sang ama sabagi miyamgi oiba mifam ama lakliba January amagi nungthilgi pung ama taba matamda sangit kala sangam holda khuraida pangthoklagani hainasu pauzelakli Indo-Naga Peace Accord ki mayokta apunba Manipur gi tunglam chat ki damak haiba campaign ngasidagi haudokre
अमुको CCSK अमसुंग UCM na लौखलकपा खोंथांग असी कैंपेन अदु ngasi numit yungba matung pung 12 makhai adwaida khwairambon kaithel hauki कैंपेन असे हौदोकपो ओइना लमदम असे की इमा इबेल सिंह अमसुंग तोंगान तोंगान सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंह की मियोय कयाना खोंगचेत अमगा लोइना हौदोखी मियाम की ओइबा खोंगचेत अदुदा सरुक याखिबा सिंहना बीटी रोड ता लेबा कांग्रेस भवन दा पालिबा गवर्नमेंट असिसु कैंपेन असिदा याउबियो हाइदुना थोमजिनखी मणिपुर प्रदेश कांग्रेस पार्टी की माइकैदगी कैंपेन असिदा सरुक यागनी हाइबगी थाजब पिरकपदगी मियाम अदु मफम अदुदगी थोलखी कांग्रेस पार्टी दा नतना अतोप पॉलिटिकल पार्टी सिंह दसु चंगदुना कैंपेन असिदा सरुक याननबा तक्सिनगनी हाइरी भारत सरकार ना थीजना ngapi अखोइ ngasi si भारत सरकार दसु ताइननिंगी मखोइना अखोइबु थीजना अखोइ मणिपुर ते काइबा यारो हाइबगी असेंबदो पिबिदबनिना अखोइ चरांगनाबा मखोइ पुकनिंगसिदा फावेबा मणिपुरदा लरिबा एलोमी अमति चिंगतम पुनमक नचा खुछनरगा अखोइ चकनी हाइबगी खोलाउदुनि ngasi अखोइना थमजरिबा मखोइदासु नागागी चासिसु दुब याउबिबदा कछु काइदे मणिपुरगी दमक्तनि मखोइसु अखोइगा लैमिनरिनि युंडोनरिनि मणिपुर हाइबा सिदा मखोइजु पोइबनि मखोइजु याउबम थोइ हाइबा वाफमसे थमजै रिम्स इंग लिसिंग अमगा चमापन मरफुतरा मंगागी जनवरी की तांग तरेता CRPF ने नौमई कापदा लेखिद्रबा मियोय मापन की खुबमदा लेसु कत्तुना इकाई खुमनबा उतख्रे रिम्स रोड ता लेबा रिम्स फायरिंग विक्टिम्स मेमोरियल स्क्वायर दा कुनगमाथोय सुबा रिम्स फायरिंग विक्टिम्स मेमोरियल डे हाइना इकाई खुमनबा उतपगी थौरम अदु पांगथोखी निंगसिंग थौरम अदु रिम्स फायरिंग विक्टिम्स मेमोरियल ऑब्जर्वेशन कमिटी न सिंधुना पांगथोकीबनी थौरम अदुदा लेखिद्रबा सिंग अदुगी इमुंग मनुंगी मियोय सिंगना लेखिद्रबा सिंग अदुगी अयेकपा मितमदा लेसु कत्तुना इकाई खुमनबा उतखी निंगसिंग बयाबदी चही अदुगी ngasi नुमित असिदा रिम्स हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स ड्यूटी ताबा CRPF की पर्सनल सिंगना नोंगमई कापदा रिम्स दा MBBS तंबा अरुणाचल प्रदेश तकी महिरोय अमा रिक्शो ड्राइवर अमा सुलभ टॉयलेट केयर टेकर अमा ऑटो रिक्शो ड्राइवर तरुक पुन्ना मियोय मापन की पुंसी मांगखिबनी थौदोक अदुदा रिम्स की महिरोय अमा यावख्रबसु ngasi लैसु कटपा अदुदा रिम्स की माइकैदगी लैसु कटपा मियोय अमता थोलखिदे लेबाक निंबदा युमफम मोइबा अदै पीस युमफम मोइबा पोएट्री कंपटीशन अदुग मई लेनबा सिम्पोजियम तोंगान तोंगानबा आंगांसिंगदा ngasi khudung thiba nangriba aikogi sumba thodoksi amana halaktanabagi da yumpham moiba wakhalon ama thamaga aikoi adum pangthoke na trust ki magai thamjari aduna trust na thandana pangthokpadi ngamdabni na koina observation committee na rimsa laiba auto rickshaw driver mayam gi association laikai gi club maira pabi mayam pulakanda koina sigi observation committee chai guni gi organize tawbni मणिपुरी फिल्म प्रोड्यूसर राजकुमार जितेना ngarang January की तांग तरुकता लेखिदबदा All Manipur Filmmakers and Producers Association Amfimpana awaba फोंदोरकली लोइनना इमुंगी अवाबदसु सरुक यारी हाइना चेरोल अमदा खंगलकली लेखिद्रबा राजकुमार जितेना राजकुमार फिल्म प्रोडक्शन की बैनर मखादा लाइगी मचा ओ दी ग्रेट ईश्वर मासु अंगाउबनी इंस्पेक्टर योहेन बटू वेस्टर्न संक्रीटन लाई लेबाकता लाइफाउ वामैना चिंगबा फिल्म सिंग पुथोकलमखी महाक प्रोड्यूसर अमा ओइरंबता नतना डायरेक्टर स्टोरी राइटर स्क्रीन प्ले राइटर अमदी लिरिसिस्ट ओइनसु थबक तौरमखी असिदसु नतना चौ चौ मोमोना हाउब्रा सिंजू बोराना ओइनम्ब्रा हाइरिबा फिल्म असिसु डायरेक्ट तौरमखी लोइनना सिने राइटर्स गिल्ड मणिपुरनसु RK जितेना लेखिदबदा थमोय सोकना नुंगाइतबा फोंदोरकली नुमितरा मंगानी चुपना चथगदबा न्यूज रिपोर्टिंग की बेसिक कोर्स ngasiदगी मणिपुर प्रेस क्लब ता हौख्रे डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस न सिंधुना पांगथोकिबा कोर्स असिदा मियोय कुनगा तरुक न सरुक यारी ngasi ahauba numita All India Radio Imphal gi news editor Dr. A Ibomcha Sarmana History of Journalism its ethics and codes haiba topic da wangangki ngasi haudokpagi thoramda DIPR gi director na Somorjit Salam na hai mi पाउमी अमा ओइरबदी अखांकनबा लाइरिक लाइसुगी ज्ञान मतिक चाना लैबा अमदी होटनबा कनबा ओइगदबनी हाइखी महाकना हाई जर्नलिज्म की फील्ड असिबु पामजबा मियोइसिंगिदमक बेसिक कोर्स असि सिनखिबनी तिल्लिबा मियाम दा वांगांगलदुना ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की प्रेसिडेंट वांगखेमचा समजायना हाई जर्नलिस्ट खुदिंगमक पुक्चेल चाउबा हाइखिबा वांगाकना चटपा अमदी डिसिप्लिन लैबा ओइगदबनी
महाकना मखा तारदुना हाय जर्नलिस्ट खुदिंगमकना मतम मतमगी ओइबा ज्ञान मतिक चाना लेननबा होटनबगा लोइनना लोल अयाबा खंगबा मथौ ताई हाइखि वांखै योंगलान लैरक्ता वुमेन डेवलपमेंट मणिपुर की इम्फाल ईस्ट ब्रांच ngasi हांगदोखरे ब्रांच हांगदोकपगी थौरमदा एडिटर्स गिल्ड मणिपुर की प्रेसिडेंट एमओबी सकनाइरबा अइबा मोतुवा तोंबा अमदी तोंगान तोंगानबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की लुचिंगबा सिंगना सरुक याखी थौरम अदुदा सरुक याखिबा सिंगना जनवरी की तांग मरी की युवा हाबदा लेखिरबा सिंगी मफमदा मिनिट अमा तुमिना लेप्तुना इकाई खुमनबा उतखी पनबा याबदी नुपी खुनाइना मसाना मसाबु थबक पिजदुना सेंथोक लंबी हेंकट हंदुना इंग तप्पा नुंगाया फबा खुनाइ अमा सेंकटपा ngamnanaba वुमेन डेवलपमेंट मणिपुर असी सेमखिबनी हाइरी Council of Higher Secondary Education Manipur dagi thadorokpa cherol amana class 11 amasung higher secondary examination English aniga supna tara taruki examination form fine oina lupa chahum yankai hablaga thajin bagi aroiba matam January ki tang tara humdoi fauba sangdokhre hairi haukiba January ki tang tarukta फोंखिबा पाउचे सिंगदा मणिपुर की लालहौलुप अमना जेनिम्स असी करप्शन की मकोन ओले अना लायेंग द पुंगनिंग चंगद्रे हाइना फोंगदोकिबा वाफम अदु जेनिम्स एम्प्लॉई यूनियन इंस्टीट्यूट असिगी डॉक्टर नर्स अमदी तोंगान तोंगान स्टाफ सिंगना यानिंगदबा फोंगदोखरे ngasi जेनिम्स एम्प्लॉईज यूनियन सिंधुना जेनिम्स की कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगथोकिबा पाउमी सिंग उनबा अमदा टीचर्स एसोसिएशन जेनिम्स के एडवाइजर ओइबा प्रोफेसर डॉक्टर एन जितेंद्र न फोंगदोकिबदा अयुक नुंगथिल खाइदना अनाबा सिंगी सेवा तौजरिबा जेनिम्स की स्टाफ सिंगबु असिगुंबा बदनाम पीबा असि यानिंगदे जेनिम्स की डायरेक्टर अमदी स्टाफ सिंगना कन्ना होटनबदगी हाना मथौ तौरुद्रबा डायलिसिस तौबगी थबकसु हौख्रे अमदी जेनिम्स कम्प्लेक्स दा पाइखतलिबा कॉन्ट्रैक्ट वर्क सिंग असिसु जेनिम्स की डायरेक्टर गा मरी अमता लैनते हाइनसु प्रोफेसर डॉक्टर एन जितेंद्र न फोंगदोखी पाउमी सिंग उनबा दुदा सरुक याखिबा जेनिम्स की प्रोफेसर डॉक्टर वाई मोहन न हाइखिबदा हाना डेली वेज ओइरंबा स्टाफ सिंग कॉन्ट्रैक्ट ओलहनख्रे अमदी हाना प्रमोशन फंगदना लैरंबा स्टाफ सिंगबु डायरेक्टर ना मेरिट अमदी सीनियरिटी की मतुंग इना फंगफंग तोकपा प्रमोशन सिंग फंगनख्रे हाइखी जेनिम्स नर्सिंग एसोसिएशन के माइकैदगी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ओइरिबा लंधोनी नसु तुम्बा चाबा खंगदना मथौ तौजरिबा हॉस्पिटल असिगी स्टाफ सिंगबु मथौ तौदरे हाइबा असिदा पेंदबा फोंगतोकपगा लोइनना नर्सिंग न लौरिबा थौदांग सिंगबु मियामना खंगबिनबा अपील तौरखी डायलिसिस से तौदना लेरमबनिको मेचिन से लासु सही मरोम से तादना फंक्शन तौदना लेरमबदु कोई डायलिसिस से हुजिक फंक्शन तौजरे फ्रीली तौरिबनी हुजिक मसिगदा चांगिबा रिएजेंटसिंग मही मनाई लेबदु कोई हुजिक की हॉस्पिटल साइट पुथोकना तौरी करी तौजरी के हाबदो अदुने अखोइना हौजिक फाउदा थमजरी से ऑपरेशन असुक तौई इवन सिजरन सेक्शन से नोमदा इमरजेंसी होइना 35 अमम द पुंग अमम चंगिनिको अदु 35 हेदा तौसलकपा कुन तौसलकपा अदगी रूटीन ऑपरेशन से सर्जरी की हाइजेगेबा रूटीन ऑपरेशन से नोमदा 10 हेक तौरकपा इमरजेंसी ऑपरेशन से 15 हेक तौरकपा हाइदि यामना ऑपरेशन थिएटर से गाइना डॉक्टर सिंह गायरगा नर्स सिंह गायरगा पेशेंट पार्टी सिंह गायरगा अदुमाइना अखोइगी हाबदी तौद्रे हाबदो अदु सुमाइना तौजरी अदुगी टोटल मसिंगदुनी थमजरी थासिगी मंगादा अककनबा पाव अमगी मतुंग इन्ना 10 सुबा सेक्टर असम राइफल्स की 94 सुबा असम राइफल्स ना उखरुल डिस्ट्रिक्ट की ग्रेहंग अमदी कामजोंग की मरकता खुलाई पाइबा लालहौबनी हाइना चिंगनबदगी मथक्ता लंदाबदा लालहौबनी हाइबा मियोय अनि सिरे हाइना असम राइफल्स दगी फंगबा पाव अमना हाइरी पाव असिना मखा तारदुना हाइ नुमित अदुदा लालहौबनी हाइना चिंगनबा मियोय अहुमना कामजोंग तमना चटपा असम राइफल्स की पर्सनल का थेंगनखी मखोइबु मफम अदुदा लेंगदना लैननबा हाइबदा तुंग हंदुना नोंगमैना कापसिलखिबने हाइरी मदुगी पाउखुमदा असम राइफल्सना नोंगमै कापदा कैडर अनि मफम अदुमक्तदा सिखि अदुगा अमना नानथोकलगा चेनखि मफम अदुदगी मैगजीन याउरिबा AK-56 राइफल अमा काप यारिबा 7.62 mm की नोंगमै मरु तरानिथोय अमसुंग कापथोख्रबा 7.62 mm की मरु मंगा फागतपसुंगमखि लैखिद्रबा लालहौबनी हाइरिबा मियोय अनि गी हकचांग सिंह अदु उखरुल डिस्ट्रिक्ट की चासत पुलिस स्टेशन ना रिम्स की मोक्ता पुरक्तुना मसक खंगदोकनबा थमली
Ibudau Thangjingbu Thangting Onanaba Honorakpagi Mayokta Semkiba JAC na government ki firep hantu uhaiba demand tawduna khongjang changsinkre. JAC gi miyoi singna ngasi tidim lambi paringi moirang lamkhaida mafam ahum amasung tera khongsang bida mafam anida lambi thingbagi thabak chathaki. Government na firep ama laudrabadi hayengdagi tidim lambi paringda JAC na ban chathanaba firep laure hairi. Mission Indradhanush ki ani suba tangka ki mari super round ngasi launch tawkre. Ani suba tangka ki mari super round asina Thoubal, Chandel, Imphal East amadi Bisempur district sing cover tawgani haina Health Directorate ki office ta pangthokiba paugi mifam amada State Mission Director su oiriba Health Director Dr. O Ibom Chana Phongdokhi. Mari super round asida immunization tawpham chanipanga marfutara ka taret laigani. Chahi ani faubada lairiba angang lising taramathoy ga chatret ka marfu manga amadi miro labinupi lising manga ga chanipan ga marfu tarani thoida hidak kakthokadauri. Myanmar fauraga chatkadaba Chandel district ki manung hanjanba mafam sing maru oina Khenjoy, Mulcham, New Somtal amadi Yangaulend dadi motorcycle bullet ani sizinaduna hidakapa changadauri. Mission Indradhanush ki ani super tangka ki mari super round asida Asha worker chamapan amadi ANM nurse chaniga marfutara mapan na thabak tawgadauri. Mission asina Englising aniga supna kun faubada chada marfutara faubagi immunization tawthokpagi pandam thamli. Akhoi Chandel disi akhoi somdagi phawdaba Burma rondagi koirega satkadaba lamben khra yawi adugi damukta akhoi special oina home affairs ki permission lorga moiromdagi koire sananaba akhoi bullet anim su akhoi department leire Khenjoy block ne aduga Molcham ne New Somtal ne Yangaulen hari jaga se khwaidagi maroiba akhoi gi laina ma pamung thokadaba vaccine mayam se akhoi pirakadori na akhoi na praja singda mama mapa singda full cooperation pibidana handaki se hek hana chitha hoba angang khai loina puthorakna vaccine kapagi khudung chaba si lawi ho Maitai na maitai natabada lam yonba yaroi mahurol dagi maitai natraga kanglup amagi mingda leiba maming sing nauna maming hongba yaroi amadi tampaki lamda leiriba laufam sing manghanduna building na chingba sajinba khudaktagi thingle haina ipaki president sapamcha jadumani na phongdokre ngasi ipaki office ta pangthokpa paugi mifam amada sapamcha jadumani na haikibada Manipur gi park chauba si lising kungani thoiga chahumga kunga taret square kilometer park chauba sigi manungda tampaki saruk asi lising ani ga chani ga kuntra humdoi square kilometer khakta oibana major community oiriba maitai singa leptana lam yon thokpa tarabadi aikhoigi khunai cha singasi lam lairakta lamjra sara haidu oirakani haibagi wakhalondagi ipakna khudaktagi mapaldagi lakpa amadi atopa furup amatada lam yonba thingle loinana puwaridagi leijaraklaba lamsingi maming nauna hongdokpa yaroi Manipur Conservation of Paddy Land and Wetland Act 2014 da Manipur Assembly da puthokiba act asi khudakta thabakta onthoktuna tampaki lamda leiriba lobuk singda karigumba makhal amatagi office school amadi factory na chingba sajinba thingada bani haina makhatana phongdokhi Housing Leptana Labuk Lamang say the Yum Kamiam Sari. Pick Krabat and Park say the I will lay Lopum sing Mangi with them the Asimumi Pantangba Habido, Oi Renevo. Would you think me Pantang is the Hena mi Pantanga never? I don't know Marmoidana Labukta School Sariba, Yum Sajaliba, Pecteri Wasaliba, Kudimu sing share. Masi Manibugaman could have think to A. Revenue Department could have think to A. Consent decision the think to A. Is using the think to A. Exi Tabuk to Tokatoni Habitsma, a Tamjake. Kanglai Film Production na ihan hanbo oina puthokadaba Manipur feature film Langlen The Great Women gi yaifa thoni thoram ngasi singjamei chinga matak chongtham laikai da leiba film asigi director amadi editor oigedoriba naha oiriba filmmaker Rojit Chongtham gi yumda pangthokre film asida Manipur gi maming leiraba actor Sadananda Abenau Ratan Lai Boniam Surjit Saikhom amadi tongan ba naha oiriba actor kayana saktam langgadori Film asigi aibana Arun Mutumni screenplay amadi dialogue na Akas Lauriam loinana film asigi producer na KH Jiteni
Film asina Manipur da hauzik nupi singna lauriba thaudang amadi matamgi matung inna nupi oibiki lamchat sajat honglakpagi matangda miyamda mayek sengna uttuna Manipur film bu pamjaba singda anauba mahau ama pigadauri. Housing asi nongmagi sanabagi pauda Eastern Students Club A Nongmaipung amadi Khurai Polo Club A ani Kuntra Matoi Suba N Hajari amadi Dr. N Tombi State Polo Tournament ki semi final changbangam kre ngasi Imphal gi mapal kangjebung da sanaki ba ohum suba quarter final da Eastern Student Club A Nongmaipung na Manipur Police Sports Club Polo Team C bu Panjil Mari amada maithi ba pibangam kibani Mari suba quarter final dana Khurai Polo Club A na X Polo Club Wangkhai bu Panjil Mapan amada maithi ba pi kibani Manipur Horse Riding and Polo Association gi mityeng makhada chatharakliba tournament asigi hayeng sanagadaba ahanba semi final da Manipur Police Sports Club Polo Team A amadi Manipur Police Sports Club Polo Team B ga ani suba semi final dana Eastern Students Club A Nongmaibung amasung Khurai Polo Club A anina lamba taunaragani Kungatariat Suba Langthabal Kendra Football Tournament ki final da Crazy Boys judging amadi PB United judging anina lamba taunaragani ngasi sanakhiba tournament asigi ani suba semi final da Crazy Boys judging gi sanaroi Rosan na match ki nifumari suba minute ta chankhiba amatangairaba panjil aduna LSC Langthabal Mantri Khongbu Panjil Amasunoda Maithiba Piram laga final chankibani Lilong judging inat kanbal lupna sinduna Regional College judging gi sanabungda chatharakliba tournament asida team taret na saruk yari Organizing Committee gi makhataba cherol ama thokti fauba final match sanakhiroi Chahi asigi February gi tang manga dagina tara manga faubada Silong da pangthokadaba South Asian Games ki saruk ama oiriba Women's Football Championship ta saruk yagadaba India gi team semnanaba National Coaching Camp ama tha asigi tang tara tare tagi mathang tha gi ahum faubada Silong da pangthoklagani hairi hairiba coaching camp asida Manipur da gi nupi football sanaroi O Roshni E Panthoi E Romi G. Radharani, T. S. Umapati, O. Bembem, K. S. S. Margaret, N. G. Bala, I. Premashori, Dangmai Grace, A. Mandakini, Amadi, S. Rina Roy, Hairiba Sanaroi Singh Asi, Coaching Camp Asida, Yaunanaba Kaurakre Haina, All Manipur Football Association ki Secretary na Thadorak Pacherol Amada, Kangalakli. Lalambung Takhelambam Laikai Youth Development Organization Sinduna Club asigi sanabumda chatharakliba ahanba 4-man open football tournament ta Golden FC Wangkhai WAC Singjamai Waikhom Laikai Nongdren FC Lalambung Takhelambam Laikai amadi Uripok Sorbon Thingel FC Mari Mai Pakre ngasi sanakhiba tournament asigi ahanba likta Golden FC Wangkhai na Juvenile Club Tera Sapam Lairakpu Panjil Taruk Suinoda aduga ani suba liktana WAC Singjamai Waikhom Laikai na Langol FC bu Panjil manga Suinoda Maithi ba pibangam kibani tournament asigi ahum suba liktana Nongdren FC Lalambung Takhelambam Laikai na NYC Nam Than Longbu Panjil manga ohumda maithi ba pi khibaga loinana Mari suba liktana O Lalambung Takhelambam Laikai amadi 7 Stars Langthabal anina Panjil amata chanadana match adu draw oikhibaga loinana manga suba liktana Uripok Sorbon Thingel FC na Yumbu oiriba LTYDOB Lalambung Takhelambam Laikai bu Panjil ahum amada maithi ba pi bangam khibani tournament asigi hayeng makhata ba league match taruk sanaragani Assam ki Guwahati da lakliba January ki tang kunga nithoi dagi kunga mari fauba pangthokadawriba kuntraga manga suba sub junior boys freestyle Greco Roman style amadi 9 taraga mapan suba girl sub junior cadet national championship 2016 da saruk yarunaba sub junior Manipur wrestling team semnabagi damak lakliba January ki tang taragi ayuki pung tare tagi hauraga trial selection ama Khumman Lampak ki sak holda pangthoklagani haina Manipur Wrestling Association na cherol amada khangalakli trial selection asida saruk yaningba chahi tara taruk tagina tara taret faubagi manungda leiba nupa macha amadi nupi macha sanaroi singna masa masa gi date of birth certificate ka loinana report tawragadabani hairi
अनीसुबा प्लेट क्रिकेट टूर्नामेंट की कुंट्राग मरी सुबा लीग मैच अमदा पाटसोई ताउमांग राइजिंग क्लब पाटसोई पार्ट 4 माई पाखरे मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन सिंधुना लुवांग संगमदा लेबा लुवांग पोकपा क्रिकेट ग्राउंडा ngasi sanakhiba league match asida फोर्स क्रिकेट एसोसिएशन खेत्रीगाउना टॉस ngamduna बैटिंग हाना सानखिबदा अपीबा ओवर कुंट्रा यौदना ओवर कुनगा तरुक का बॉल अनीदा विकेट तरा मक्तूरगा रन मरफू तरुक खक लौबा ngamखि मसिगी पाखुम ओइना अनीसुबा बैटिंग सानखिबा पासोई ताउमांग राइजिंग क्लब पासोई 4 ना ओवर कुनगा हुमदोइगा बॉल अहुमदा विकेट तरुक तूरगा रन मरफू तरेट लौदना मैच असि विकेट मरीदा माई पाखिबनी मैच असिदा पासोई ताउमांग राइजिंग क्लब पासोई पार्ट 4 गी बॉलर मिलनना विकेट मरी लौदुना मैन ऑफ द मैच की मना फंगबा ngamkhibani टूर्नामेंट असिगे हयंग सानगदबा लीग मैच अमदा SCCC सिंगजमई अमदी YWC पासोई 4 पार्ट 1 अनिना सानरगनी तराहुमदोई सुबा मणिपुर वेटरन क्रिकेट टूर्नामेंट की फाइनल दा चैम्प खागेमपली अमदी मॉडल क्लब ए चिंगामखा अनिना लंबा तौनरगनी ngasi langthabal public ground da sanakhiba tournament asigi anisuba semi final da model club A चिंगामखा na toss ngamduna betting hana sanabada apiba over kuntra da wicket mapan turaga run chamaga nifuga mari lawba ngamkhibani masigi paukhumda anisuba betting sanakhiba cyclone thangmai banna over kunga mapan ga ball manga da wicket tara mak turaga run chamaga kuntra ni thoi khak lawduna match asi run tara ni thoi da mai thikhibani ngasigi match asi da model club A चिंगामखा gi bowler prem na wicket ahum लौदुना लेखिरबा सापम मनी सिंगी मिंगदा कच्चबा मैन ऑफ द मैच की मना अदु फंखिबनी मणिपुर वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन सिंधुना चथरक्लिबा टूर्नामेंट असिदा टीम तराना सरुक यारी था असिगी मापंदा चैंपियनशिप असिगी फाइनल सानरगनी सेनापति डिस्ट्रिक्ट वुसु एसोसिएशन ना वुसु एसोसिएशन ऑफ मणिपुर की मित्यंग मखादा थासी की तांग तरा माथोइदगी तरा गा मरी फाउबा तरा गा तरेत सुबा स्टेट लेवल वुसु चैंपियनशिप 2015-16 अदु थासी की तांग कुनगा तरेतगी कुंट्रा फाउबा ओइना पांगथोकलगनी चैंपियनशिप असिदा रजिस्टर्ड प्लेयर सिंग नतना सरुक याबा यारोय लोइनना याउनिंग बसानरोय सिंगना थासी की तांग तरा मंगा फाउबगी मनुंगदा फॉर्म थाजिनगदबनी हाइना वुसु एसोसिएशन ऑफ मणिपुर दगी थादोरक पचेरल अमना खंगलगली अरोइबदा बुलेटिन असगी हेडलाइंस अमुक हना मियांदा थमजगे यूआर हाबदा सोख्रबा युम अमा सिदोकपदा युम अदु निंखाइरकपदगी मियोय अमा लेखिद्रे अदुगा अमना सोख्रे IIT रूरकी की एक्सपर्ट सिंगना लक्ष्मी मार्केट अमसुंग न्यू मार्केट की फिबम यंगसिनख्रे रेट्रोफिटिंग तौरबदी फिबम थिना सोक्लबा पिलर सिंग अमुक सिजिनबा यागनी हाइरे यूआर हाबना अवाब ताहलबसिंगदा म्यांमार ना मतेंग पांगबा पांगली साइगांग डिवीजन की चीफ मिनिस्टर ना लुचिंगबा टीम गा मिनिस्टर हेमोचंद्र की टीम गा ngasi तमुदा उनख्रे अमसुंग इमा कैथेल साबदा क्वालिटी कंट्रोल तौखिब्रा तौखिदब्रा हाइबा इंक्वायरी कमिटी अमा सेमदुना कुपना थिजनहनबियो हाइना JDU मणिपुर यूनिट ना डिमांड तौख्रे